Botswana le Zimbabwe. Batswana ba rotloeditswe go beeletsa le go tsaya ka tlhoafalo dikoporasi. Setlhopha sa setšhaba sa bomme sa kgwele ya dinao, the Mass, ba eme sentle go tsoga ba simolola kgaisano ya Hollywood Bets COSAFA Championship ka mašetla. Wetso yo a ranolang ka puo ya diatla ke ene Boineelo Ntshole. Dikgang tsa rona. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e tsweletse ka go oketsa maiteko a go fedisa bogodu jwa leruo kwa melelwaneng ya kgaolo ya bobirwa go somarela khumo ya barui, khumo ya Batswana. O buile se tsokologong eno kwa motseng wa Bobonong. Kgato e tla morago ga dingwaga banni ba tlhorontshiwa ke bogodu jwa leruo kwa molelwaneng wa lefatshe leno le la Zimbabwe. Tlotla Mathabaphiri ka pego. Bogodu jwa leruo bo tswa kgakala bo tlhokisa banni ba kgaola bobirwa boroko mme mo go bone go tla ga Tautona fa go ne ga banametse dipelo le go baga tsholofelo ya go bona tharabololo ya senna la ruri. Tautona o ne a diragatsa dikeletso tsa banni ka na a rola semmuso dikoloi tse 3 tse di tla thusang mo twantshong ya bogodu jwa leruo ko melelwaneng segolobogolo o tshwaraganyang lefatshe leno le la Zimbabwe. Ne re soloitse gape go tlana le mo go hohang go laolwa motho a le kgakala mo go teng drone tseo go mo tseleng ya go di bapala ke tsere tshwetso ya gore ke a go le baballa ke a go le sireletsa mme e seng go le baballa le go sireletsa hela ke a go le ka bojotlhe ke irisa ditsompelo tsa puso tse ke di reboletseng gore ke di laole gore ke le ngathele ke sadisetse ba bangwe le bone ha o latlhegetswe ke 20 kana go heta o tla nelwa marobanyana a mana magadi a le 5 o phiola dikeledi wa tswiwa o rotloediwa le po ntwa re lwantshitse mme ke lebogela bopelotelele ja lona ja gore na re ha Tautona le ha a simolola gone ka September 2021 a re la re ke a go hetsa se la mohanako la moretsa mme Tautona o na dira ka ga go tshwanetseng selo seo se iriwa ke botsalano jwa rona le lefatshe la Zimbabwe jo e leng gore bo agilwe mo ditumalanong tsa gore ngwaga le ngwaga gabedi re tla kopana re a tlatla dilo tse leng gore re akanya gore di kana le boboloka mo go tsone. Banni ba motse wa Bobonong ba kopile tlhaloso ka ditlhabololo dingwe tse di saletseng go morago mo motseng. E leng tsela ya Bobonong le Kokole ye mona kwa gompieno ka e tlhalosela ke re it's a dead road. Isule tota bogolo ja ya ka go ta dipula jana ke tsela e sa tsamaegeng mo ngame e batla go ka tsosolosiwa ka ditsela di pehela tse ile goreng di ka dira gore e tsamaege mo pusong re na le di-gradera tse di anamele lefatshe le lotlhe di le 49 tse di tshelang tse ke laetseng gore di tsewe di bewe mo dithoteng tse di rileng gore nako le nako ditsela tse di be di gradiwa se tsone tsa kgokgontsho ya bong mo bobirwa di a gola Tautona di a gola tota gape mebile re itemogetse gore le tsone ditsheko tsa teng Tautona di tsaya lebaka ka ngwaga wa 2021 ra adopta mo go teng ke gone sexual offenders registry e le gone gore re dire maiteko bao ba dira melato maina a bona a kwalwe gongwe mo go ka ba itsa gore ka mosobe ba ikamanya le dikgang tse di sa nnang sentle go ne ga dirwa gape mo go teng special courts hela go tsweledisa maiteko a puso a go oketsa lotsalo la dikgomo le boleng jwa nama ya tsone. Tautona Masisi o ne a beela mme Kgomotso Lentswe yo e leng morui wa motse wa Mathatane poo ya letsopa la limousine dijo tsa yone le mokoro gone mo putagong e. Tlotla Mathabaphiri, BTV News. Me re santse re le mo phuthegong eo ya kwa bobirwa mo maitekong a go tiisa botsalano magareng ga lefatshe leno le la Zimbabwe. Puso e sekaseka go nologatsa metsamao ya batho fa gare ga mafatshe o mabedi ka go letlelela batho go tlola melelwane ba sa tlhoke go dirisa bukana ya mesepele e leng passport. Go boletse mang boitshwarelo ka dintlha.
Dikgwedi tse di ferang bongwe tse di sa tswang go feta lefatshe leno le la Namibia a ne a dira tumalano ya go thofofatsa metsamao fa gare ga mafatshe o mabedi ka go simolodisa tiriso ya umang kwa melelwaneng morago ga go sekaseka botsalano jo bo renang fa gare ga Batswana le batho ba lefatshe la Zimbabwe. Puso jaanong e dumela fa go ka nna maleba go letelela metsamao ya batho ba mafatshe a le bone go ka simolola go dirisa boumang go kgabaganya melelwane. Re itemogetse gore palo a batho ba ba tlolang ba sa tlole ka tsamaiso mo molwaneng e heta ba tlolang mo molwaneng ba tswa go baagisaneng yaanong ka gore ko Zimbabwe ke utlwa gote go reka passport ke go heta $300 ba le bantsi ga ba kgone madia ke so ba bangwe e le ka mabaka a patikesego ya tsa botshelo sekai se ne ka se ama abane ke gore batho ba ga rona ba nyala batho go Zimbabwe kana ba nyalwa teng ba nna mono ba na le masika mono yaanong ka re batho ba molao le tsamaiso ka ga molaong re batla gore le ha baagisane ba na le bothata ra tolle letsogo la thuso re ba thuse gore ba kgona go tshelela ka kwano e le ka ga molaong ba sa irise mo go turang ya ka passport ba irisa omang. Gone mo phuthegong eo go buegile dikgang di le mo kawana tse di ne di tswa mo banneng fela dingwe tsa tsone e le tse di ama lefatshe kana kabo ya ditsha ka kgang ya land allocation ke re tautona go lebiwe kgang ya gore dikompone tse di tshwanang tsa rona tse di dirang mo nakong ya gompieno a di bewe pele ka gore ga ke go bolelela gone yana ke mo sekoloteng se se tona sa rente mme sida le yone ka ga e batla dituelo tsa yone ke kopa re o kgona go ba jang le no bona kgwebo ya me o bone gore ke le ka go le kae monga me ke a pallwa ka mabaka ona ke lebogile bana le sabe ba ba lebane le bone ba ne ba tsibogela diputso dingwe tse banne ba di ba beileng pele coaching e le gore ya diragala ke re setse re itemogetse seo mme ba ga rona ba wildlife ba okeditse di-patrol tsa bone mo molwane ebile ba setse gore na le kampa e leng gore e ko molwane e nako hela ya anti-poach e leng gore banna ba tsama mo molwaneng gore ba kgone gore ba kganne bogodi jo bo diragalang. Last year ne rantsha diploto tsa kgwebo mo bo bonong di le 58 tse le gore ha di body tsa rona di boela tse di sha tse tla bo di tlhophilwe di tla bo di kgona gore be di abiwa tender rate se tse le mo re ka buang ga teko evaluation. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne gape a gakolola Batswana go ikwadisetsa dithopo tse di tang mme segolobogolo o ne a gatelela botlhokwa jwa gore batho ba thope baemedi ba ba nonofileng go ka goga lefatshe leno. Go boletse mang boitshwarelong Botswana Television. Tona wa ditlhaeletsano dikitso le maranyane re thulagano merafe segokgo yo ebileng gape le mo palamente wa Tlokweng o rotloeditse setšhaba go itlhokomela kgatlhanong le borukutli jwa maranyane a tlatsa ka gore fa batho ba ntse ba itokafatsa mo go diriseng maranyane ba boe gape ba itse gore ba tshwanetse ba itshireletsa mo go bao ba ba dirisang maranyane mo ditirong tsa borukutli. Tona thulagano segokgo o buile se mo letsatsing la segopotso sa tshireletsego mo maranyaneng gompieno. Terry Makweng wa bega. Tiriso ya maranyane ke nngwe tsela ya go bona ditirelo go le bonolo ka jalo bontsi bo inakantse le maranyane sengwe se se rotloediwang ka jana se fokotsa ditshenyegelo le fa go ntse jalo go botlhokwa go dirisa maranyane ao ka kelelelo ka bangwe ba le mo borukhuthing ka jana ba kgona go amoga batho tsa bone ka maranyane setšhaba se ne sa fiwa maele a go itshireletsa mo borukhuthing jwa maranyane. Amongst the things to do not share your personal information. Exercise caution when using public Wi-Fi. They aren't as secure as networks at the office or at home. Don't be victim to phishing, where threat actors send fraudulent emails, texts, and social media messages, or set up websites that imitate legitimate businesses in an attempt to deceive people into providing confidential data. Jaaka fa dikgwetho tsa borukhuthi jwa maranyane di oketsegela pele puso e ne ya bona go le maleba go ta ka ditsetana le melawana e ta thusang go ritibatsa seemo se gareng ga tse dingwe go ta dirwa dipatlisiso le dithabololo tsa tshireletsego mo maranyaneng bana le seabe le bone ba ta tshwaragana mo dikganyeng tsa maranyane. The National Cybersecurity Strategy that is being implemented has a total of 6 strategic objectives, being
to achieve a secure and resilient cyberspace, to enhance cybersecurity capacity and capability, to promote cybersecurity awareness, to foster cybersecurity research and development, to enhance stakeholder collaboration and cooperation on cybersecurity issues at national, regional, and international level. E re lentswa maranyane a na le dikgwetho tsa one a rotwediwa ka jana a ka tokafatsa ditirelo tsa maphata a puso le ba ba ikemetseng a bo a fokotsa ditshenyegelo tsa modirisi le yo fang ditirelo. Re batla gore re hetole re dirise maranyane go hitlhela ko Batswaneng. Mme ebile Tautona ba ya gatelele yena a re hetoge a re change. Ke gatela kganye ka gore ke yone e re isang ko gore Motswana e ra le go mangcotae a itlhelwe ke ditirelo tsa puso, ditirelo tsa poso, ditirelo tsa motlakase, ditirelo tsa metsi, ditirelo tsa eng ya di mo itlhela le go mangcotae. Puso e ikaelela go rutuntsha babereki ba yone mo go tsa maranyane gore ba ipaakanyetse ditiro tsa mo isagong. Mogopolo o mongwe ke gore maranyane a dirisiwe gore bangwe ba kgone go ikoketsa dithuto. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Ditshupo tsa bolesome le bosupa tsa Global Expo Botswana di tla bulela bagwebi ba mono dikgoro go bapatsa dithoto tsa bone mmogo le gone go bulela peeletso mo mahatseng a sele mono Botswana ka tshwaragano le lekgotla la EU Botswana Business Forum. Ditshupo tseo di tla simolola kgwedi eno ya Diphalane e le 11 go fitlha e le 14. Komiso Maphanyane ka pego. Phuthego ya Global Expo Botswana e rulagantsweng ke ba Botswana Investment and Trade Center e boletswe ha eta ha bagobi ba monogae go ikgolaganya le bagobi go tsweng ko mahatsheng a Europa go ribolola talente mo go bonega mmogo le go ithuta methale mesha ya tsa kgwebo go tsweng mo mehameng ka go harologana. Was conceptualized through a cabinet directive, as Mr. Electricity has just said to you, in 2005. And the government at that time was concerned that there was no platform at all which could be used to showcase goods and services produced here in Botswana, as well as those produced elsewhere around the world. The whole essence of the expo is to attract foreign direct investment into Botswana. And this we do through foreign companies exhibiting at the Global Expo, as well as to promote goods and services produced in Botswana to the international markets. The Expo aims to facilitate sustainable business partnerships between Botswana businesses and their foreign counterparts through targeted one-on-one meetings using the Expo signature program called Business Matchmaking Program. Moemedi wa EU mo Botswana mme Petra Pereira o supile ha tirisano mmogo ya bone le lehatshe leno e tswa go loe ke ka mo ba emeng lehatshe leno nokeng mo go ba rutuntseng go yempele mo go tsa papadi le tsa kgwebo ka ba itemogetse ha bagobi ba monogae ba na le botsipa jo bo thokanang le go tsosoloswa gore bagobi ba monogae ba kgone go phunyeletsa mo mebarekeng ya mahatshe a sele. Our main objective together with Botswana, if I should summarize it in one sentence, what does the European Union want to do in partnership with Botswana today? So our ambition is really to support Botswana to unleash the full economic potential the country has. We believe the country has huge opportunities and potential, even to take it to another level and to a high income status in line with the government's ambition and Vision 2036 the government is subscribed to. So this is really something that we hope to be able to support the transfer of the country, what is still at the moment very much a resource-based economy, to acknowledge main priorities. First of all, green transformation, and secondly, economic diversification and jobs. Phuthego e soletswe go ngoka bagobi ba le 500 ga mmogo le dikompone tsa bengae go ta go bapatsa dithoto tsa bone. Komiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Komiti ya morafe ya ditlhabololo kwa toropong ya Jwaneng ya amogetse dimpho go tsweng kwa kampaning ya Ringex Joint Venture. Dimpho tseo di akaretsa didirisiwa di tshwana ditilo, ditafole, sebalamakgolo ga mmogo le difetla phefo tsa motlakase aircon. Tse pedi tse di tla dirisiwa mo diofising tse di setswang go agiwa go thusa banana go tsamaisa dikgwebo tsa bone. Ke Segofetso Makwinja le Thato Ranna ba tshotse pego. Kabo dimpho
e tla morago ga gore komiti ya ditlhabololo e ikuele mabapi le letlhoko la bone la didirisiwa mo diofising tse. Komiti e ne ya kgona go kgobokanya madi a go aga diofisi tse ka maikaelelo a go di abela banana go simolodisa dikgwebo tsa bone. Ra bona e le gore banana ba fandiwa ka madi a bonyeletso lehuma, madi a bo NDB, bo SIDA hela jalo jaaka re ka itse gore a tswa jang. Mme go pheletsong ya teng madi ao a boele go beng ba one ka lebaka la gore batho bao ba bo ba thokile mo go teng office accommodation. Mme re na ra thulanya dithogore le dikomiti tsone tse 7 ra ga diofisi tse le di bonang tse dintetse. Ke ka mo company ya Ringex joint venture in Enyata go araba selelo sa rona. We understand that community development is a shared journey, and we are committed to playing our part in supporting your endeavors. The donation today, it's more than just a gesture. It represents our commitment to fostering progress and empowerment. Dimpho tse di amogetswe ka tsoopedi ka ebile di rotloetsa kgolo ya sennela ruri mo dikgwebong tsa banana. O bona ga o abetse umbrella wa development committee wa abetse tšhaba ya Jwaneng ga gona epe kgaolwana ye o sa yama yaanong ke se re se lebogelang thata komiti tse ke gone ha re tlhagolelang tsela teng mo go sepe se re batlang sa go setšhabeng. Diofisi tsa banana di solofetswe go bula semmuso mo kgweding ya Phalane monongwaga. Thato Ranna, BTV News, Jwaneng. Mo parlamente wa kgaolo ya letlhakeng lephephe re Liakat Kabli o letse a etetse banni ba motse wa lephephe mo kgaolong ya gagwe ya botlhophi. Fa a buisana le banni ba motse o re Kabli o supile matshwenyego tebang le kgokgontsho ya bong e go lelang pele le tiriso botlhaswa ya ditagi mo kgaolong ya gagwe tsa reng di dubaka ka bokamoso jwa banana ba lehatshe leno. Bokamoso khutsafalo o na le ko. Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go tlotlomatsa puso ya batho ka batho ebile le sa tlogele ope ko morago. Ke ka moo mo parlamente Kabli a tsweletseng ka go lekola banni ba kgaolo ya gagwe go le godisana le bone ka ditiro tsa tsatsi le letsatsi. Parlamente ga roba di ke kgokgontsho e kana e diragala mo le hatshin la rona. Me kgokgontsho e ba ga e dirwa ke borre. Borre ba ikitse ditau mo go bomme. Borre ba ga e ja ka thola rubutwa. Bomme ba hedile ba bolaiwa ha o le mme o raya re o mora o re nyaya a re kgaogane ga ke sa tole ke go bata maitsebo o tsa thipa wa go sraga. Phuthego e ya boele sone sebaka sa gore banni ba le goditse mo parlamente wa bone ka dikgwetlho tsa ba kopana natso. Ipelegeng ya kwano e berwa ke batho ba le 55 mme ha o re o le ba motso a gago o re o le batala ye ha lehuma le le ha Kwalo ha ile ba banana bone kana ba re heta mo motsi ba ta bothe mme ba bata gore ba hirwe bothe re go kope gore sekwala se sale se nna ha sa brigade bana ba nkebe re ba thetse kwa nke ba sa kgoreletse bagolo mo ipelegeng a sekwele se hele bana re ba ise brigade ba tswe mo ipelegeng ka gore bone ha ba tsena ba bata go hirwa hela bothe. Mme o tla ka tsele e sena botsamao gompieno ga o tsamaya mo go ga koloi tsamaya ka dinao gore a yano ha o re kora kontraka o mmoni o a go neela gore wa go dira leng go nna le boammaaruri ka gore e tla be se motho a ntla. Mothusa tona mo lephateng la thuto le tlhabololo dikitso mme Nnani ke Makwinja a tsibogela selo sa banni a tlhalosa fa ba itumile molomo a tlase go thabolla mogama wa thuto mono gae. E ne le tlhaelo a madi ba bone madi go tlo bogora gore ka yone beke e tswang go hetae gongwe CITF re tla bona e hela bana ba rona jaaka ntse a bua jana ba tle ba bona ditiro ka gore kana so entse ke thuto entse ke lephata la thuto. Banni gape ba ne ba itsisiwe fa motso wa lephephe o tla hodisiwa mo kgaolong ya letlhakeng lephephe mo ngwageng o tlang go ya go kgaolong ya lentswe le tau lephephe mme ba go itlwa gape go ikodisetsa ditlhopho ka dipalopalo go netefatsa gore ba diragatsa tshwanelo a bone a go tlhopha. Bokamoso khutsafalo BTV News lephephe.
Barui ba thota ya musi kwa kgaolong ya Morolong ba rotloeditswe go tswelela ba supa mowa boipelego le go nna bokao jwa se lefatshe leno le leng sone. Se se tlhalositswe ke tona wa botsogo ebile gape le mopalamente wa kgaolo ya Mmathete molapo wa Bojang Dr. Edwin Dikoloti kwa musi mo moletlong wa go abela leloko la mokgatlho wa kutsukela dikgomo tse tlhano tsa maroba a dusang. Tona o ne a galaletsa le go tlotlomatsa thulaganyo e ba e dirileng ya reng e ntle ebile e tsamaelana boikuelo jwa tlhomontšha ya ga Tautona ya go hetola dikakanyo le megopolo go tlisa ditlhabololo le tswelelopele mo matshelong a batho. Gilbert Mogorosi wa Bega. Tona o boletse ha mo nakong eno kgomo e le botshelo jwa Motswana e sa tlhole e le mokgabo mme jaanong e le tsela nngwe ya go itshetsa ka e hetola matshelo a barui jalo a re dikgomo tse ke letlotlo la khumo le le tlhokang tlhokomelo. Metulaganyo e le dirileng ya go ikgobokanya be le gakologelo a se ga rona gore ipelegeng o raeng ntlhatlose o raeng e tsamaelana thata le tlhomontšha ya ga motloge Tautona a tlhaba tshone ya botlhano a re changing mindset change. Re go fa one kediso yo e leng ene modulasetilo wa lekgotla la Kotsukela a re bonele mokgatlho ba dumela mo moweng wa boipelego. Re tshwanetse ra boela ko marakanelong a re ko gone gampieno re dumela gore ga e ka ke ope a bolaelwa ke tlala ga gagwe yo mongwe a mmolaela ga gagwe re tshwanetse ra kopana ra bona gore yo mongwe o tlhoka eng ra moneela sone se a se tlhokang ha re simolola re kgabo a rona o re reile ga re ha lo ka mpatlela dikgomo go oketsa tse pedi tse tharo tse ke nang natso re dirile jalo thulaganyo re diranye re tse go dira thulaganyo e tla reng ka mosolo bolo lebela go tota thulaganyo re dira thulaganyo e ya kae yaanong tse go itumela mo go golo re itumetse thata. Mopalamente Dr. Dikoloti o na gape a tlhalosa ha tiro e dirileng ke ba mokgatlho wa Kotsukela e le ntle hela thata mme ebile e le sa ntlha e diragala mo kgaolong jalo tsholohelo e le gore e tla dira kgaolo motlotlo ga mmogo le go rotloetsa barui le setšhaba ka kakaretso go tsaya malebela. Gilbert Mogorosi, BTV News, Musi. Botswana ba rotloeditswe go beeletsa le go tsaya ka tlhoafalo dikoporasi ka jaana di ka nna le seabe se se kwa godimo mo go hegotseng kgolo ya itsholelo segolo jang mo nakong e lefatshe leno le ikaelelang go nna le itsholelo e kwa godingwana. Se se builwe ke mothusetona wa lephata la temothuo Rre Molebatsi jaaka na bula semmuso phuthego ya bo 13 ya Savings and Credit Cooperatives Association SACA e maikelelo a yone e leng go ta ka maano a harologaneng go tokagatsa dikoporasi SACCOs mo kgaolong ya Afrika. Wa Betsompulubusi wa Bega. Lefatshe leno le tswa golo we le tsela kwa godimo motlhala wa go boloka madi ka dikoporasi mme ebile mo gompieno go na le dikoporasi di le 93 tse di anameng lefatshe leno. Phuthego e ya Savings and Credit Cooperatives Association SACA ya bo 13 e tshwarang lantlha mo lefatshe leno e tla ka nako e maleba e lefatshe leno le le mo maikaelelong a go nna la itsholelo e kwa godimo ka jaana e tla itebaganya le go tlhabolola dikoporasi mo lefatsheng leno gore mo semong sa go kaphadisanya le dibanka go tsosolosa itsholelo. The SACCOs in my own locality, not here in Gaborone or anywhere when I grew up, I saw them, owning properties. Yes, the mine workers had their own one in Silver Pique. I don't know what it was called. Silver Pique Miners SACCO. They had property. It's part of my blood. I've seen it. I believe it's one way of making our citizens play a part in the economy of this country. There is nothing better, there is nothing big that will get people to play a part in the economy, the mainstream economy. Dingwe tsa dikgwetlho tse di kganelang mogama o wa dikoporasi go gola mo lefatshe leno ke go tlhoka tshepo ga Batswana mo dikoporasing. Puso ya re e tlhabolotse melao e sireletsang maloko a dikoporasi le puso mo dirukutlhing tse di dirisang dikoporasi go tlhatswa madi a bogodu. Ba leng gore ba thatswa madi ba ka dirisa dikoporasi a ke rota ba tshela madi ko koporasing eo koporasi ta be mo duela
madi a teng gape after ba godisa ke gone go tlhatswa madi mme re bankantse molao o na le molao re o bankantseng ka 2021 wa Financial Intelligence Act wa FIA gone o ne o bua gore re tsenye leitho go nne le gone gore dikoporasi di sekasekwe di bona gore di tsaya kae madi ga di ka nna le madi. Our engagement as an institution is to say, how do we build trust? And that's why we are convening every year all the regulators in Africa to sit together and brainstorm how do we encourage those trusts and see that more people are embracing the SACCO business model. Phuthego e solofetseng go wela ka la botlhano beke e tlang e phuthile mahatshe a eta 13 a kgaolo ya Afrika gareng ga one ke lefatshe la Ghana le la Kenya a go supileng fa itlhomile kwa pele fa go tla go tshegetseng e tsholelo ka dikoporasi wa Betswi Mpulubusi PTV News Gaborone. Dikgosi jaaka baeteledipele ba merafe ba kupile go rotloetsa ngwa gore seka ya tla ya nyelela. Kgosi Sibangani mosojane wa motse wa mosojane kwa kgaolong ya Bokoni Botlhaba o buile se kwa moletong wa ngwaga le ngwaga wa Dombo Shaba Cultural Festival. Abigail Madorobo Kapego. Kgosi Mosojane o kupile batho ba morafe wa Bakala ka go dira matoto a Dombo Shaba lefelo la bojanala le le ka thabollang kgaolo ya Bokoni Botlhaba. O gothile baitsanape ba ditso go tsisa phetogo ka go dira dipatlisiso ka ngwao ya morafe wa bone. Ladies and gentlemen, our traditional leaders, Boshe, are the custodian of cultural heritage of their respective tribes. I have not seen a good relationship between Boshe in the Bukalanga region actively taking part and supporting the Dombo Shaba Cultural Trust. This could go a long way in restoring and preserving the culture and history of Bakalanga. The good and supportive relationship will also promote the cultural heritage for the benefit of us all. Nefukamalinga konga to shuzanya. Ngono shuzeko pango kumwakale kutangwane bukwele kweli kutiko kwa katipata kweli kutimwene ngono kuziba kuteketi kutamakuni. Ngono kana se musiba teketi kutamuchimosha kajalo. Kutitishi mili kasekweteke tiligere ndiko konga kole manya pangondiso pangomona tili muchimweshi. Maitiso a ituso bututu a dirisiwa gape e le tsela ya go rutwetsa batho go fetola dikakanyo tsa bone ba totomatse ngwao ebile ba dire botshelo ka yone. We will humbly continue to work with the trust, the host communities and other government stakeholders to come up with sustainable programs that will help us develop the value chain that comes with our culture, or that comes from our culture and everything that is associated with it. And we do all this in line with Citizen Economic Empowerment Program of our government, His Excellency's Reset Agenda, and particularly the mindset change drive. Let's embrace our culture. Baeteledipele ba kupile go nna le seabe mo maitisong a ka go rutwetsa le go godisa matoto a gore a ta kgone go tswela mosola setšhaba. Abigail Madorobo, BTV News, Dombo Shaba. Tsena mo kganyeng ya dirukutli tse di re thorontshang jaanong makaseterata o mogolwane wa kgotla ya ditsheko ya extension 2 mono Gaborone mme Queen Mwanga o tlotsa tlhalositse fa basekisiwa wa itse kanata motlamedi moreri Thapelo Ramakwidi o fentse maruping le Thato Kenaope bana le molato wa go khothosa le go utswa o ba tshwanetseng gore ba o arabele jaaka ba ne ba tlhorontsha le go amoga bathodi tsa bone se se sala morago bosupi jo bo roletsweng lekgotla ke basupi ba puso jaaka tsheko eo e simolotse mme ka dikgang wa Botswana Television o nkutlile Thamage o na le ko